yang samikin pai kum ni tu pagu trai kampun kinong tong briew ban kring baro shami ai bor ai sor ya ki ba milaji magin ya la ka anjing ban paya la jing manya itang la di en rei mi ban mi dot kat tin jing nga tai ti no la di jing nang jing sa jing stor ba jing sherem to ai ngan trei lan jing sel Atrai halor jonga Kamon jonga kan lo Ladami mon to ai kan lo Entai kasni ngawan bana Asur bakot yana Agi berberukalan Makin yala ka anjing Kat kum kamon jong mi Atra Hallelujah 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 Minta Father Ferdinand Dkhar ibadai diocesan administrator jeng diocese Jawai. Haga kerteng jengi baro pajong balang Katolik hibaro kawai interwa yauni ublasaji rakhmat jong lingdosan ban pynkytang lingdo sohblei yau. Lendosan bedon buram Kakmi bakho jengi kabalang kakepat ipi ban pynkytang yauni unmen para jengi ban chimti ya kadaiti jong ke jingdong lendo sohblei Kampat biang tang banlong balakloi henrei udairu banlong babit dor na benta ka kamling do sohblei kumta uling do sat swab en pynkytang yu unkeli tokit shushu yu na kisakhi satar ki babiang bat batip ha shphang dikon Ebormi Dkhar banduk ti kina bat ban shai laulong ne em ubit dor ban shimti ya gani kerdan lingdo sohblei Pitip ha bawne ulong uba bidor ngayeng sakhi ba endala keli bat tokit nakipaj ba Kristan bat na kejingkubur jong kitu kibaladon kiti haga ban penhe pensan bat penang penstat yu lachem ba ulong uba bidor da kabasania hakajerap jo ublai try kenran panunong panim jangi uci sukres dagapot pa itiar malayo an ublai ngaji yaw ni men para jangi balong lengdo sohblei nya jawab lang si hajar ngo ya me blai try kenran Kiway pat paralok prajar, kiway pat bawan na ki parish repair baro ni dan benta
haka jing jong new dikon Ebormi Dkhar. Udikon usalo uling do thamai usaya soalang mat kiwei pat kiling do kibla trei lupa haka prisawain jong trai haka ni diocese. Kat padang bun kiling do kata nang bha ka kam jialap ka kam jing penim. Tuang ini persiang berbo na magata banduai kiling do changi bagi long ki bakoi kilong ki bayene hanga jing khot chung blai. Go dikon be on sepet kentang ya pi haka ni por ban long uleng do chung blai. Do man sim ba khot yon pendap ya pi daga man sim cherham ban long im nong ya la. Su tu ba pikiran keteng jong Yesus. Haba pipen baptis keteng jong Yesus. Haba kiling do kima ki pop ki sang jong pi kima keteng jong Yesus. Haba kita na sendok cing pala kita na keteng jong Yesus. De Yesus hi bama ya pi baro ling ba kiling do. Nama kata ko prabanget bi pi baro pilayo ai ka baptisma pilayo ai ka cing penskem pilayo ai ka sakrament. Em ya ka tin ublay pelai lo ya ladi ngaki bo cing dom balok ki kon je ublay ringkat pakiling do jong pi. Dementang kasi kadi kasi ka bakar pang ko mangalong ya pi kasi utrai jok ka tien ublay. Nganam kren ya ka cing pelem tang si la kren lut dohalia korkom ka bakar pang la patay pada syai. Mdan kam chu bangan patay ngasim baik pat ka pan pedeng ya ka tien ublay mentang kasi. Dadangi puli ka gospel Yohanes iwei kong kum ni ha ka pasdang kaladon ka ktien chu ublay udon lang ba ka ktien chu u amar kata ka ktien chu ublay kisiti shaki bru sab khadar khatlai da shisha ka ktien chu ublay ka long gabaim ka long ka badon bor ka banep khamnap bani ka dong ka wai lap aliang serti ka pring jiliu ka piano ya ka jing ya pensiam ya ka donot ya ki mat baki clench in ka bisar ya ka jing perkhat bagi jing temu jong ki donot jongi tangi sengawu ya play wa play pelong yang i yang ya pi kin men ki para ime ipa jong tra Yesu lang ba ka ktien jongu gospel Yohanes khatsan yo lada pi ai sa hanga baka ktien jonga ka ai sa pi pila ban pan kat ka ba pi kiban kat ka ba pikwa pinyo ngimpala ban yang sabat ublay ngimpala ban pan hok na ublay takadang iklemyo ya ka bangipan nama kata tungin yai sa hakaktien jong ublay gospel Yohanes kasaun rio Jisu ngalong ka lenti ngalong ka jing shisha ngalong ka jing em ban poi sepeneng ni ban ya leng bau Jisu ban poi sepeneng ni ban im ya ka jing shisha Jisu ban poi sepeneng di banyak lembaga GM jong Jisu. Matthew nyo apusau Jisu ang naman kata jar basngab ya ktin jonga bale ya ka ulang ko briew basian belate ya ka yin halot umau siang. Ni barbarang iteyin ni kwa ba ka yin jongi ka baskem ni te bha ni bu bha ki foundation baskem. Kan mau pada Jisu ang banduk scam kecim nasim jongi datang ladangi sengap ya ka tin ublay bangi le ya ka kajiala perbor lembaga tin ublay pias ngau gospel tang siru Jisu khot banyala khot iksenran khot yang aya piru banyala kasiti sinung kolesin laikan riu Paulus pekoi uang tuai baka tinu kres kan syong sak kan hai api dohi kai ke penilam markalian daga jing start baro haga juga Paulus kordit yang ladang amyalap yau Jisu prabangai ngiru ikordit namang ngimelap yau Jisu banlong Kristen kemot banyalap yau Jisu dong inalap yau Jisu kecim jangi malang kepor hayi ngasem hasinong atau haga parish bar ka diocese baru percaya berok away kikam jok ya posa kat nyo u Paulus ulajab ulai sait nia bagi pajba ulai sait nia bagi tu bela persyayu da ka jing tho bakut ulah penyap nia yaki lembaga jing tho bakut
nang tasik syuk ikam jok yang pastor kat pra. At pra pendunia ikicu. Dakak tin ublay. Nirung habat pendunia. Ikitu belak persyaya ngi. Lemba kak tin jo ublay. Omday dakak tin pertay. Dakak tin ublay. Ka kitab Deuteronomy ngriu nyau. Umasa suang kumni pinikai penia ayaki kun kiti jongpi bania tuhok hakmat uneu paitba pailang ya gajing temu basisya bat bahok jongpi han simti kan kam lengdo sohblei de pilarai kut bat pi ka mon sisya bat simti ka deiti lengdo sohblei gumdong tailang bat biddo ju lengdo sa hagaba sumar bat sai kan hulang berat jauh belai apa kacing alam jauh mesti berkut. Oi ngalarai kut bat ngamon. Pilarai kut bat piman bat pendep ha. Kat gum kacing start bau mesti berkut. Un ayah pi. Ya kene ka deiti bang penkam ti api. Ban pen priang ni kacing ublai. Jaga bayala. Ya kubor babha. Jaga bayi kai penia. Ya kacing yait ka thalek. Oi ngalarai kut bat ngamon. Pilarai kut bat piman scam. Bat pen mentar ka jing ublai. Bat ka jing yait ya ka jing em. Ya ka jing kai ka jing le jing kam chung Jesus Christ. Naka benta ka boram ublai. Bat ka jing kiwira tu ki pai ba Kristan. Ha ka jing ublai. Bat ka jing bat kam kami. Ka jing kinya yu Christ. Ka sakamen jing mapo. Jing penyesok kat kum ka jing kai pateng jong kapalan. Oi ngalarai kut bat ngamon. Pilarai kut bat piman scam. Ban im sngi. Ban duriap lem bat ngi. Ya ka jing tuai. Ban duk yo ay ka jing isnay ublay. Naka bentau bobon balang. Ika ba ublay hiu lapen kam ti hangi. Oi ngalarai kut bat ngamon. Pilarai kut bat piman scam. Ban ya so teli telan. Man la kasi baru kres ureng do orang badu. Bala terwai la de kumucik kinya batlem hau blay upa. Batlem baru bat petkentang ila de hau blay. Naga beta ka jing penim yau kon ben briew. Oi ngalarai kut bat ngamon. Menta udikan Ebormi Dkhar tiu hakmat jong lingdo sal ban shim ban clay juban lak ban go ngu shirta yau lingdo sal jela lani nong mi bujli jongu kum unong yitreilang badai hok jongu Pi keloi ban buram. Bat ko ngu yo lengdo sa jela. Bat unong mi pateng ju haka hok kat kum ka hukum. Oi ngakulas kem bat ngakloi. Uplay try kan rat belas dangi kan dengan kam ke bapa api un pendep jadai iaka. kabalang ka thalik kadai kabalang ka bangit hakajia slok kru khoi bat kabadan kambar bo de kajia sa jengkru khoi ba ki angal habneng mentang i phai shik angal kru khoi baginya sai lem nak bentau new dikon uban syapen kentang daga jingru blai kupa jong blai sung bhai yang lang baro kat bauling do san bat ki paraling do kidang idem kho siu bat udikon pat ubat sa syapen kentang undam peluk hakendau kum kadak kashin jong kajing sngoren kajing thli bat kajing bomlong ai hakmat jong ublai O para bengek bengek ye. Dunia wai uplay pa badan botam. Utek rahai. Ye kajing ai be kajing terku cemu. Halor une usakri cemu. Bala syajir naga benta ka kam lengdo sohblei. Ki menta gerwai klitani. Ruai riwi akan dikepor akan klimat. Ku troi troi senei Ku Christo senei Ku troi troi senei Ku bleyuk panabneng Ku bleyuk unopen im kapertei
senayangi Ko blei men simba ko du wa yu blei tuid senayangi Ko trinity ba ko du wa yu blei tuid senayangi Mika Gabriel Badraba ba ku Waina kabenta jongi Ko angel ba ko archangel ba ku Waina kabenta jongi Ko Ioannis Baptist ba ku Waina kabenta jongi Ko Joseph ba ku Waina kabenta jongi Ko patriarch ba ko prophet ba ku Waina kabenta jongi Ko Petrus ba ko Paulus ba ku Waina kabenta jongi Ko Andreas ba ku Waina kabenta jongi Ko Ioannis ba ku Waina kabenta jongi Ko Jacob ba ku Waina kabenta jongi Ko Apostle ba ku baro Waina kabenta jongi Ko Maria Magdalena ba ku Waina kabenta jongi Ko Stephen ba ku Waina kabenta jongi Ko Laurentius ba ku Waina kabenta jongi Ubangi uterwa hami pupa beisbun. Unyon nami yang kajing senran kajing tenanti. Pat kajing kerkusilan ter kajing im jongu. Dau kres utrai jongi. Amen. Tungini yang baro. Kakam juga apostol. Telnong riu khot riu. Telnong prat khot nyau. Telnong khat lai khot balai. Kaya thu yengi. Bara kajing bukti jang kisenranu Jisu. Briew yop diang yomun simbokoi. Ngilapoy hagbenta bakong santam hagbauling dosan. Batling do daga jing jar mensim. Ken bukti halaw ni dikon men kerpat men simbokoi dan men hiar halaw jong. Hagajo kapor piki pat jong ublei. Duai jar halak mensim. Bau blei untesei yomun sim jong halaw ni besyapen kentang. Baik bahas semaya syam.
pat ya kejingdan lem jong ublei. Dan banyau tang ni ki kamba bakrau bo ublei lele nado kejutang barim, ado kejutang betmai. Nang tapan uling dosat un kerpat do ublei ne jrong. Ban ai honi ubishapen kentang, ya kapor ikhtiar, ya kekerdan jeng long do sohblei no mensim bakhui. Kene gede por kentang tam, ha kejing duai pen kentang ling do sohblei, sengap hadwai halag bensin, ya yang lang baro, maka kriam balang kumlung do jeng ublei. Father Ebormi Dkhar ba parish priest jong ladrymbai parish, but Father Martin Shillau Chancellor jong Jowai diocese, haga kerteng jong balanggat helik baro kowe. Kin pen phong pen riam iu neki khor ki kriam jong lung do sohblei Catholic. Ngin pos benta babut jang jing le aniam kajing pensle ikikti jakikti uling do unle bun ki kam kumbanterwa jing knya ban kta ban penkol ki bapang ban psa ki batngan ban yarap ki baduk ki barangli bat ki wei di ki kam mensem menta uling do asad un pensle ikikti uling do thamai bagan long ikti bagan tang da kompnyang krisma kabade kompnyang kabalaju pensle tang iki prophet kilingdo bat kisim. Do try jong iu Jesus Christ. Ya bau Paul persle do mensim bakhui. Bada ka bob on ri sumar yaki. Ba pintu pen khoi pen gantang yau pai kestan. Ba pinterwa ya kecing kenya hau play. Kajipen kam yo pu bat kawan. Ki kam bakong san jong lungdo akalong. Banterwa jing kenya man la kasngi. Na benta ki pa yu blei uling do sat un pen kham hakik ti jong lung do thamai ye ka pliang lambaru kpu badi ka khuri ka badap da ka wan kine de ki tiar ke ba uling do u ha pen pendon kam man la ka sngi habau terwa jing knya na benta ki pa yu blei bal pen kham ti ha jing suma su kher jong Do peniang ya ka jing terwa pai bakhui. Ya ka ba pinterwa u blay try kenran. Da perkat pasotu bha ya ka ba pile. Pene dai dori ladi batkan yam kurukom ba pi pendep. Pene dai dori la ka jingem ka jimaya ka dik pna utrai. Hey ma phi mei pa ki men ki para ki kur ki kha ki lo ki job ki pa jung blei ki beidan hang ne to shat ki men bikin horisa ya thap ki ti ber ka we ki lama bau ne khuduk ti men para jongi ulalong uling do pura jung blei nang roi ke balang nang yar ke himau blei nang scam ke niam gurukom ngira yo songwei padar tmai upadar Ebormi Dkhar tungin ka we kilama ngin tem gik sing kinakra ngin ruai ro yo blei ringkat kaput katem lapura ke niam gurukom uling do tmai ulalong bapura menta uling do sat ki wei pat ki paraling do kinya piam ye kedup ban ai kublai ker wok ker wiang yo ne uling do thamai ban priang yu shaki kan hun ki para wai ki jingle niam nalor ling do nga khot tang ye ime bi pa padar thamai ban ai kublai ban ye do ye dai lo khun baulalong uling do jung ublai ki wei pat kin sayele adin bladep ki jingle niam menta ka choir ta bagling do dang priang burom yu ken wai ki jing wai pnya thap ki ti ki jing kmen ta ko we ki lama Nakakol ng kudom kanambar kabakhat sa. Irang kilama si Jerome ka we na kijing kemen bau play no ai ka diocese jongi ha ka balang hi baro ka we so we lungdo na benta ben chakri pa ju Lendo sa bonji Sabangan ta pilipi
ying kasam ka jonga ka dap ka jing kemen kum ka dak ka shin ban peni ya ka jing kemen ham tam ha Most Reverend Victor Lengdo DD Archbishop of Shillong Archdiocese Batkumjo ya Irreverend Father Ferdinand Dkhar Ipadei Diocesan Administrator Jong Kajawai Diocese Agajoro Kaying Kasem Kai Kublei Ya Kipadar Paro Kipadon Badikiriu Niam Kente Shendra Agane Kapor Ngakot Ya Ipa Badimei Bakinwan Chakmat Mankiu Salo Duan Ban Ai Ya Kajing Ais Ngyopa Bakaying Kasem Ka ai kum kadak kashin ban kitbok kirwiang bat kumjo man ai kublei ya kibangan sajar kerten nengkong ngakot ya Most Reverend Victor Lengdo Archbishop Jongga Shillong Archdiocese ngakot ya ipa bain pengkup ya kasol hai bishop but ya email ban ai ka envelope kum ka jing ai singau ngo ya bishop archbishop ni ngakot ya Reverend Father Ferdinand Dkhar Diocesan Administrator Jong Kajawai Diocese Banwan Shakman ngakot ya email ban pungkup ya kane kasol kadai kadak kasin bagi ai kublei ya i bakum joro bai mei bat ma i ilalong kum sihanmen sipara agane kapor ngankot ya Reverend Father Christian Roy Lalu i Father Ibor Dennis Nangba I Father Ebormi Henry Lamare, I Father John Michael Marbo, I Father Lambert Dkhar, I Father Dominic Kempar, I Father Kuriakos Rector Jongka Orient Theological College, Banwan Shakmat, Ban Pdiang ya kane ka jing ais ngobha na kaying kasem kajonga. Ngakot ya imei maripa banwan sakmat bat kumjuro ladei padon imadam Maria Lengdo ibadei inonghikai jonga ibahikai yang yau a badubi singopha wan sakmat lada imadam Maria Lengdo imdon singopha kibahaying hasam singopha pedeng ya kene kejingai kajonga kum kadak kasin bapan pau kejing singonggu yai ngai yame kutrai kajingklain jonga sam khatra record iwe
Kadonot jonga kaya ro pendon burom ya utrai. Kamen sem jonga kasat kemen hau blei nong penim jonga. Rengkat bat kamaria tesati kakmi beneng ngaru ngaya ro bat sngongo ya blei try kan ro. Uba ya lam bat tebel lenti yanga barobor haman la ke kelipmat kajingim jonga bat ai ba unang tben lenti yanga barabon nga ai ka jingkublei sngongo kabakerpang yau most reverend Victor Lengdo Archbishop John Kashilong Archdiocese upalapan kentang yanga sa kekerdan jinglong Lengdo sohblei kublei shibone yapi ya ki jingle bha jing ai mensem jing sneng jing krau jongpi yanga manla kapor babi kendo yanga jo blei kerku kerdo yapi bishop bai jongi ngai ka jing kublei ya Reverend Father Ferdinand Dkhar diocesan administrator jongka joai diocese jongi babi penslor but I mensem barapor yanga but he gloi banyarap yanga habon kiliang but kamtame haga jing pengkre ka jonga na kebenta ka ne kasni ngado nga ka jing don ringkat jongpi menta kasni kalong sisa ka jing kerku yanga jo blei un kerku yapi but ya ka diocese jongi baro kawai hapo ka jing pe jongpi kublei shibon padal kajing kublei ya piro padal Reverend Crescent Roy Lalu mission for creator jong ka joai diocese jongi ya kajing spon mensen jongpi banyarap yanga ha kine kisngi jing pengkret ka jonga bat kam tam ya kajing keloj mensen ka jongpi habon kiliang kublei shibon padal jo blei un kerku yapi Gumjuro ngapan pau ka jing sngongo ya Reverend Father Martin Shilla u Chancellor jongka joai diocese parish priest jongka ne ka parish u bala Tracy Tom pan pengkra pengkrum na kwenta ka ne ka sngi ku blei sibon ya pi pada ya ka jing Tracy Tom jongpi ka jing ku blei ya pada sendrop jongka ne ka parish u Reverend Father Ebormi Dkhar Henry Lamare mauro uladon bentalang haga jing pengkret nak benta kene kasngi pat kam tam ba ulong UMC haga jing le nyam menta kasngi jo blame kerku kerdo yapi kajing riu blai bat jing ti pakam nya jong kajing le nyam menta kasngi kalong ka ba song kun song blai da ka ba don unong mai lenti nga ai ka jing kublei ya Reverend Father John Michael Marbo u parish priest John ka barato parish u bakloi banlong u duhalia menta kasngi jo blei unang yai kerku kerdo yapi nga ai ka jing kublei ya Reverend Father Polycarpus Shella i parish priest John ka umulong parish ubala ya rap yang aha ka diagnate ministry ka jonga ubala sneng la kraw bat kamtam ya kinuksa babha bapila pen I hanga bat gumjoro ya ka jingkloj mensem ka jongpi pan ya rap yang kublei sibun pada jo blei kerku kerdo yapi ngai ka jing kublei ya Reverend Father Dominic Kempat u parish priest jongka namdong parish dei mau ubaya lam lenti bat pen itu yanga ya kaso jongka jingkot ban bot ya blei ku blei sibon pada jo blei kerku